Đây. Cái này nó còn cái quay một cái này nó chết anh đồ nó sẽ là Mấy kiện. dharam na kan lai The different category of weight level ko. Manung de yaw je apai gi mono ammonium phosphate powder na dry powder ni ko. Gapan ko to ko. Yam fine no powder ni apai Johnson baby powder ga le den ko. Ada de ju hena fine no ma je. Manung de yaw je powder je tan thorang na ba company na nitrogen gas ha pe. Powder je bu tan thorang na ba. Ai chi na kan na powder je pan thorang na ba. Si gi je pressure gas ko. Sida ama yaw je. Se. Company na se saba company na speak kraba sigi pressure gauge da mujhe 500 times test hoye sigi pressure gauge da kai gi no khang bra changwar test hoye pichak pick po sida sigi pressure gauge gi manu na needle amuba black needle ama yaw ko black needle ji mujhe green da lai sida angang ba asang ba angang ba lai ko mathata haiga khibda angang ba ma mayai da asang ba ma makha da angang ba ma needle ji green da lai ko green ge area da asang ba area da man leje sigi asang ma da leje kamai to nitrogen gas hai sigi pressure gas da yab needle jin green da leje di nitrogen ma indicator ne manung yab nitrogen gas yaw yaw di sigi pressure gas na ta eb aduna as long as sigi needle jina asang ba da hek leinge ma je sigi fire extinguisher sin na ba ya re na hai ne ba adu gi ni ko माजे पिक कर पोस्ट इधर 500 टाइम्स टेस्ट हो जो मुझे सोई भी आते हैं एक्यूरेसी पी न बने वा अगर अकोई ना मई अम एन सी की टाइप से साइ हैवी आउटसाइड ना साइ भी को चीजें मई मखना होम सिना बने आए मल्टीपर्पस ट्राई क्लास फायर एक्सटिंग्विशर है बने माजे क्लास ए मई कंबस्टिबल मटेरियल्स इन ट्रक को सिना बने देन गैस ट्रक को सिना बने अदगी थाव ट्रक को सिना बने माजे मागी any type of fire electric fires भी आए बको वो ये नन कंडक्टर ने और माजे माई चाहे सिगी स्टैंडर्ड मले फुट मारे है ना या वांग ने यान भी आते मोजे फुट अहुम मखाते ही है ना तावे आते माजे अरे मीम ने हेक लोग थोड़ा ताप लोग न पारे सीना बया न बा और मैं तो भी तो ये सिगी फायर एक्सटिंग्विशर जी मपुले थी हार में मैं थी न बा मीडो अदुन मागे सेंग में मपुने सीना दो मीडो न और सिगी मेंटेनेंस है अकोई ना नुक्ति की केयरटेकर लेवी में हमने को सिगी प्रेशर गेज नुक्ति की येंगी बा सिगी नेडल जिना सिगी मखा की हाइडर की बा रेस है ये हाइडर जी मारी नाइट्रोजन गैस तो याव दे तांथों पाउडर तांथों ना गैस तो याव दे अदुन माजे थून रिचार्जेबल ने मुझे रिफिल तो विरो लोए इफ सिगी नेडल जिना मथा की अंगांग मजी दे ले बा मुझे मनुंग दिया बस सिलेंडर मनुंग दिया बा गैस है ने याव रे बा अदुना अदुग मोदी कंपनी ना पाक योलर अदुदी अद तबदु पोदुदी खंबियो बको यानी मुझे मई चाय यानी हान बदा लौथर दिंगा यिंग बिदुजे सिदे येनी को whether the black needle is in the green zone or not मैम ने यिंग बिदुजे needle जे असंग मदे लेबरा अंगांग मदे लेबरा असंग मदे लेदी अदु extinguisher तो फायर लानी वो लोकेशन जे आई कैसेबल एरिया ना मिन हेक वो या मफम दा थंगदबनेबा अदुना सिदा लेबी मैमना फायर एक्सटिंग्विशर की लोकेशन खंबियो बको अदुगा हजिकी कइनो जे सिनबय नियम जे पास सिस्टम ना मलेबा कोइना PASS सीजे सेफ्टी पिन को पुल द पिन को अदगी एजिना वो एम द नोजल कराइदा aim to do never my mokong at the base of the fire and squeeze the grip sigi grip se mesem kapa kapa mesem da gat no mesem ba noodles na my mokong the aim to ni si grip si meselani ada sumai high ni pull the pin aim the nozzle where at the base of the fire squeeze the grip and switch side by side ko my high vi ba ada mai mulena si grip se thadok pi मखा इसने कैरी हैंडल निको समटाइम्स मैं चाका न सुमा कोई ना असम दगा येंग में नर्सिंग जे समाय को लगा ची लेवल एक्सटिंग्विशर जी अदु चेन दे नते मा कैरी हैंडल जावरी को सी मखा जिदा समाय ची में दो स्टेयर कार को तुसलदी अदु ने हेन डेंजर होयो मैं कन गदे मा दो अदु या अदु सो गदे अदु ने हेन बेरा कारे कराय तो गदे गदा मैं जी का थोलक तो की मनुंग दे की
7 bar की pressure से याव बनी ना pressure में याव का काथुरा ने बा काथुरा इधर powder जे अदुना मीटर की distance ले भी बा आई गा साई बे मई दुगा नक्शन द काप जाता बा मीटर की distance ले भी रगदी मार coverage area खर्चा हो रही नहीं को powder जे ना अदुम खंबी बा पादे में थुक गए इंदले को anh sai gì cô mà gì gas pia thau gas thau ju combustion material ju adagi electric fire ju tum sino ya ba hoji mai makal ahum je tha je ba chi ne ka ba mo pri yin ji ko chi ne gas gas ju thau ko Salah tu yang nak cari apa? Cuma petrol ni kan? Kita matung aja wabi, hai itu nama ho. Dah dah hidup. Mana nak kepai? Aku nak gas, mai cakap dah. Kita fire brigade kau ni tu dia. Sudah dah kali kiamat. Hari bulan mana कोई कंट्रोल तो होगा मगर चांगुल है दिखे jadi कि मचे हम तोड़ कर जो उचट पे जाए इसमें ना तो हुआ 좀 더 gas kuma cái mai 하고도 ada 기만 딱 나오나 그다이 kumba ada available lo bini ko isin lupi da kuche smai pai dong na te ko smai na pai bi ra ni ko ada every fire fighting ku ting ai isa ki hana kham safety ki khan biyo ba khong ji hana ako khong smai thangil ni mai smai na no da dong na te ko smai ko sala ko sometimes sido ho ga na mai di je ka khalak pa yaw ra adu na mai di ye ne khong smai na ho jan thangil ni adu smai na ko sam ni ko मतलब कि पूरा मेन संगी ऑक्सीजन तो कटअप तो ada smai na me ni dan regulator je thi raga ako na regulator je okto हम हरक तना बा mo hokta na ko नरो थर तौल जे कितन की पाई को मसे तौल जंग थावन ने फलता ये तो का जे किरो को तो यो मु खरनी नो ये यार की ट्रेनिंग तो वे काना दे क्लासिक तो मैं चाहूं तो मुझे ना अभी काना ना मैं हम दिखाऊंगा anh cậu đắc long không là cậu thơ vì rồi với xin mà tha cái đây chứ cái nó là cái phun nổi cái đầu 싱가 보통으로 로래 싱도 다나 로래 띠기 지나 벌어 꼽으면 못 거든요 아두기 이거는 메터드 오브 더 파이어 액티비티 거 아두 아다지다 오나 여기 봐 진짜 해보세요 얘들 막이 아시게 비즈니스 꼽으면 더 못 거든 ada koina kidana asmai cha ene na paisa ngragadi ada to pada samna ragadi mu upai nei wa ragadi mu kharna ba sin jamu na ko kanda mai mulani to bodu bu asai to mai mu pit piru ragadi to kan to ro yo ke mu kharna ina ba yung puting ya koy gas cylinder sinai
yam risky ne ba highly risky adana koina chingari jina kamai to gas cylinder leak e koi bitar gati masi jina pokhai ra kanda akoi je sirani na taga mai ato chani hai bane natra adu madi hekta pokhai ga phone nati ma kari gino manunda yauri ba pose liquid ne ba liquid petroleum gas hai na liquid ni propane butane yaure mai chakan ma phone ni very highly flammable ni aduna akoi kitang pakhat pa risk hen bai wani manunda yauri jina sar kanda mana saura kanda mai liquid na vaporize to oil kanda ngai vaporize to kanda di mai expansion ratio ji wang amni na matanda pokhai na jaga thir koi wani adu ju pokhai na sumana to pokhai ro ba mai sumana chum na pokhai ka ne to aduna akoina magi akoi gi control gi makha da lai bok da di kem chingna biru no mai intura ga adum chinga puthora ga mako mo thamasu yare adu akoina kitang nungai tri di mai on da hazar se ahum lok nei na ba ya amana hel hazar hai bamne amana explosion hazar amana fire hazar ko adai du da gasai hel hazar ki area do adai du ne likti oi ba mai di chak chawa adu da di yam akoi yam section ni hai oi ba even mai che adu atopa du samna tre adu di akoi risk yam ne me ba di koi ne mutapa ji ki du mutapa yare ne ching tho ga du thamba yare ko adu na ta ba likti da ba da oi thokre manam namme ai gi tumhum na kan du banam wa nam le re adu da di yam risk oi ba ai ne changma kan da su phajana yenga changma tare adagi sui staba kotpa everything adai da kamna section to butare thong thongno phajana hang to pi butare adu ngai gi cylinder do off to bi ro re adu risk di mani hele maram di kaino adai da kai mai khang da na sui ma tera tharu re ne mai je bang ta hogi ne ba ni ma phang ko ding do san tok le ra ni na adu horen mai chak pa da di mai du na ato pa da samna ji gi bok di akoi da risk so ki ma tik ne me mo na kaim ta sing na ni ngai te pai ra ka dum puthor su yare mai na pai ra ka puthor no na dum pura sa su ka dia inga ga di so bukhai de na gas lo ga mathana musa ra ne ada khoi na gas muta da ba ki na te khoi na sing da thadau hari se da cylinder ing na ba ada khoi na mai je muthar pa ngam de na cylinder je sing hejela ga atop suak sa oi do je dum dam su kai dia kaim to bukhai ngai leki aduna khoi na kaim ching na biru fire service ta kai da telephone to ga su khoi na han ba initial stage da di khoi to ya ba to adu to go da kaim to ching ngai leki adu hai ne aduna khoi na ka manu da kitchen ga bedroom ga ka thang na ba adai na tra kitchen ga bedroom ga punjan ba sum ba am danger ne ba ai khoi tung ra kan da ya se thok le ro adai dia khoi ju mafum ju da le ba normal kano je temperature ji kano je oxygen je handara adu ni adai dia khoi da so hom da warak pa ka da bu mayam thor ka ne ba thong thong no ju loi lon jalam ni tumam ni na adu ka da khoi yam tension ngai wai adu ga otherwise atai kan ching ngai te to da bu khoi na gas ki stove to da mutat ngai da kano je regulator to da hana mutat pa marak to da gas le he tra ba khoi na stop to thang mutal lamaga thure ka ne sat pose to gida ba ram somne di pressure je kanna pitore ni na pun yaw ga di yam yaw ra di khara bu phare ba adai di horen ma phokom le na adai da kitanga koi namja ba kui ba koi ke pai ko di mar ta lik ko ko yam le na adai du to dana ba stop ma kha gi regulator da pun off to lamaga last mai du mut khare kan da stop to mut adai ko na is kano gas yaw ra kan ma khadang ko la ga hek chin na ba adagi gas ki stove tu makha thama gas cylinder mathak te thama sin ba siam phatte ram je makha gi amur pa me am loi tho kan ma sam moi le ni na ai mathang yum la kan di ma sin maram wor ga li oiner gi maram macha mo he yari gai akoi matam gi mathu ina je pipe sin tok ki ba regulator phadana check to ba regulator lai matam da ISI yaw ba afaba lai bi lo re adagi akoi na si lo ba ka da khara phaba cylinder lo bi ba maram di cylinder testing to ga thadu to bra magi cylinder si moina company na khoi thar kon da afaba thari ra da second hand da rang thajala pisal ira ai di hore pokhai ba gi chang si mana mu sona 45 minutes chang ga do ama du da di somda di kamai chang ni minute 3 da mari da pokhai ra do ne ma ri chola ba makha ga ri chang ra ba ba ta oram ni adu ma du khar ga khoi na yeng ga lawra lo re atai di kam da ka tong ngai ti then si dei spring ama yaw re ba spring si moina leak ori se atai na ti si khoi na namdar kan spring sang jil kan da ba ti tan si thor ko mai thor ko ne adu horen spring je mu leak oira me abi koi inkhalak na bagi spring je khoi na ising ni hajal ga he gi ni na adai jang kar kan ma ji changjala ga thok ta khoi na di op di to ren chakra ba som da dim thok le ho ba sum yaw ba adu na si gi je an ba sin ba kamu lo bi ho khoi na supply asing ma di mo na hek di fil to bu khuding si an ba si lo ai ni ba khoi na he khoi na ka do lo bu se adu mo sin ju sin mane kan yam kan sil lo ni adu sin bra du yeng gi ba adu khoi na yar gi di an bo ga di manung da yori ba bal nung go an manga kan ni kem tor roe adu na khoi manipur di yam section ngai ori si gas bottling plant di le re adu ga cylinder testing center di lai ti bra ma le khoi na u dia adu na khoi ju khoi na yum dei pu gi ba po si adu ha jala pirak ko ni na
ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯩꯁꯤꯜꯂ ꯊꯝꯃꯦꯗꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯅꯨꯡꯒꯦꯠ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯁꯨꯝꯇ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯡꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩ ꯀꯤꯆꯟ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯉꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥꯅꯦꯅ 10 20 ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯏ ꯐꯨꯔꯦꯟ ꯃꯩ ꯆꯥꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯦ ꯃꯅꯤꯡꯊꯣꯡꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯠꯀꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯥ ꯑꯌꯤꯡꯕꯒꯨꯝꯕꯗ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯊꯝꯃꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯌꯤꯡꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯩ ꯆꯥꯒꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯆꯪꯅꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯖꯜ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯊꯝꯃꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯊꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯁꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯨ ꯀꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯃꯛ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯥꯏꯁ